Oh, Sima Kouria Saka. On m'a posé la question, shalom encore à tout le monde. On m'a posé la question, quel est le service que les dieux acceptent, que les dieux acceptent. Quel est le service que les dieux acceptent? C'est le service de vendredi ou samedi ou dimanche. Waliniuliza swali. Na swali waliniuliza ni ibada ipi Mungu anaikubali, ni ibada ya Jumamosi au Jumapili. Someone was asking me a question. What is the service that God accepting? The service of Friday, Saturday, and Sunday. Answer is this. In Exodus chapter 12 verse 16. Kwenye kitabu kia Kutoka sura ya 12 mstari wa 16. Sura ya 12 mstari wa 16. Sura ya 12 mstari wa 16. Exode chapitre 12 verset 16. Imeandikwa, siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya saba kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya saba kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu. Manake kimaandiko Mungu alitabiri kwamba kutakuwa na kusanyiko takatifu siku ya Jumapili. Kimaandiko Mungu alitabiri, na kimwili Mungu alifanya sheria ya mwili. Hiyo ndio tunaita Sabato. Sheria ya mwili Mungu aliweka na alianza na Wayahudi, kwa sababu ile wakati roho ilikuwa haijadhihirisha, Mungu akawachilia sheria, na hii sheria akaweka kama mwongozo wao, akaweka kama discipline kwao, kwamba kila Jumamosi Sabato iwepo. Kila Jumamosi, kwanza unahesabia Jumamosi Sabato. Jumamosi ndiyo siku ya Sabato na ndiyo siku ya ibada ya sheria. Lakini wakati mwenye alipokuja duniani Yesu Kristo, yeye anasema yeye ndio kiongozi wa Sabato, na yeye pia walimpinga. Yasa yeye ana mafundisho kiongozi wa Sabato yeye kiongozi, yeye mwenye alifufuka siku ya Jumapili, na hiyo akazindua ibada ya roho, ibada ya Jumapili akaizindua. Kisha kuizindua akamega na mkate, akatupa mwili wake kuwa kama ibada. Asifanyeni hiyo kwa ukumbusho wangu. Haiko tena siku ya siku, haiko tena ibada ya siku, inakuwa ibada ya siku zote. Na akaweka wawakilishi wake, viongozi wa dini. Akaweka wawakilishi kwamba viongozi wa dini wamwakilishe kama kile viongozi wa dini wanaweza kwa mkusanyiko takatifu Jumatatu, kusanyiko takatifu Jumanne, kusanyiko takatifu Juma, lakini ibada siku zote, lakini kusanyiko takatifu isikose. Hiyo kusanyiko takatifu kusiwe na kazi yoyote. Hiyo kama ndio inakuwa kama siku ya Sabato kwako wewe, siku ya Sabato, na ye mwenye ndio Sabato mkuu Yesu Kristo. Ndio maana wakati alipokufa pazia zilipasuka. Wakati alipokufa pazia zilipasuka. Akatoa ibada kwa Walawi, akaweka ibada kwa watu wote. Watu wote atakayemwamini anaingia kwenye Sabato, huyo atafanya ibada ya ukumbusho wake Yesu Kristo. Fanyeni hiyo kwa ukumbusho wangu, ndio ibada. Akatupa na mwili inakuwa ni kila kuhudhuria ibada. Ukihudhuria ibada unakula mwili wake, ukisikia neno na kunywa damu yake. Hii ndio Bwana Yesu alivyotufundisha, na wewe kula mwili wake, uhudhurie ibada, kunywa damu yake, kusikiliza neno katika jina la Yesu.